yazi ukuthi ngamla ngizokutshela kunenye out abathi uMaclipa la eGaslam ne le out ifile but even today ungangena la for ubuze ngoMaclipa kuzoba ngathi like whoever noma ngaba ubani ungambuza ngoMaclipa uzoresponda ngathi uzosuka vele lo muntu. We understand? Abantu ukuthi bengikhompyutha nabo mina lifeini lawo. Ufile but ungafika ubuze ngoMaclipa la for. Umuntu ozofika umbuze ngoMaclipa uzophendula ngathi umbuza ngathi umbonile or umuntu ongasuka vele la eceli la eduze. Mara or like everybody has uMaclipa ubhode in front of everyone. Mina ubhode ngisejele. Le out la besigama kani. Yeah, besigama kani kuyogangu. Angeke utshontshe Venturani. Angeke ukwamela even ipondo. Uzoyikhipha njengoba injalo. Uyozokubhadala. Ene makathi awutholi next. Angeke uphikisane naye. Mara uwe kuyoganga. So abantu bengikhompyutha nabo la. Umawala wathathwa amaphoyisa mina ngisejele bamthola isiganye nafile. Amdopa bayamnqwaba ngisejele. Shuthi Khotman lami kanjani naye akusi biological Khotman lami ngobani ithama lakhe nethama lami abantwana bomuntu. Abungene ejele la belinjani ejele ngasekhathi yakhe Ngizothini man buku it was meant for himself ngaqalele off juvenile yeah. Even right now juvenile like juvenile enye nenye like hectic ka ayijwayeleki juvenile kushintsha manje ngathi kumnandi kuhlekwa vele kushintshe nje kube segcwalikazi ijele lelo. So emambozini eGrotsel ile ilamaselo abantu abadala wentanga zethu kanje yabo. That's where ke ungathi hayi ngishilile like you understand. Nawe uke wasithola sokugula la juvenile. Ngapha nabantu abapha. For in. Ngaze ngashiswa ngamanzi abilayo. No like ngilwela izinto yane izinto yane ezidizi. Mina ngangilwela insangu noMandla waseshawela ngazolwela yini indawo kulala isikhafula nondusi waseMidlands eMatombolweni. Shuthi usibale lo esilwela insangu ne ngangitshontshile. Kwenzakalani ebusuku ngasho ukuthi ongabo 1 that kunophoyisa umfakela insangu. Juvenile. Yeah. Kunophoyisa ufohlisa iplastic leli kaMasipala yalo JM. Ufohlisa la emawindweni. Usibalo yamngela uzofika donse ibox leli lamaphula. Umvule afakele insangu ngala alivale alala. Ekseni sibalwe sambe siyodla sibuye abophe ilobho lezi zithengiswe ejele. So mabacela kumfakela lensangu mina ngilelanga ngimgokorishile ngize ngiyambona ukuthi ibekava uyalala uze uyakhona ngiyadonsa le box ngiyalivula ngithatha lensangu ngiyayikhipha ngiyalivala ngilibuyisela le box ngiyayithatha njalo ngifake lokari ngilokari lama lokari lawa sebondini lawa kanoma ubani la shiya lapho ekseni mase kitchen yena akayi kitchen ayithembe ukuthi unensangu masibuya nezinto uzosinika lensangu simnike lezinkwa zethu sibuye umuntu uyahlanya eselini insangu ayikho ngithulile shaya sekwasami nebislama nginandaba naye
uyathetha lo muntu uyachukana kanje ngizokwazinye ke namhlanje angazi kahle nina engiyeshawela mina ngimshawulini ngimshawulini amasemba isihlanyela nje ayathetha hlanyisa mbekuhafa nandaba naye ayilo kuyabavali sivalele sonke iboshwe lokhu yakuvulela abo cleaners uyakhuluma wenza le rasi yakhe uyikhipheni uyithatheni sambe futhi emini siyophaka sibuye sivalelwe ngiphethenye ke uTyson uDaniel Sithunza bayibiza uTyson yabhohoza ngenqindi ngiyayithemba phethe uTyson yase Orange Farm yazele Orange Farm amtshele eDaniel isibali yazi kwenzakala dali ngizokutshela yona sibali ngiyasaba ukukutshela ngoba yazi mangatholakala ukuthi dali ngikimi impilo yami izoba sengozini lo muntu 26 mani mina ngiye Force 3 mani 26 lama same mara siyabona uyaqala vile izoloka sibalekimi yonke ngithi yonke athi ayise serious yasebenza no namuntu uzongena la serious athi ngikutshela nilina ngokuna sikhathi sisemdiyadiyeni wami shokuthi ekampini yami so purchasing lami sihleli la embedeni wami ayise ngithi no yazi ukuthi yenzani ilande wena athi manje uthini mothi ngilande kuphi ngidayise lokharini yami namba bani lokha yakho ngithi 27 inkaiski iye le para idonzi bami ngekhwaphi ivali lokharisi ibeke phansi unerazor lapho nale razor ayivu letha amaphepha sisebenza imatoti eziyabanda la uye uyamemeza hayi mina ngizingeni leyeza zibanda izini sizolo lami lelo makathi shokuthi yena wazi le plastiki ebelirephe phezulu ebelingaphakathi akalibonanga ukuthi limnyama ubone leli cream white and leli cream white ngilikhiphe kwasebusuku vele fake dustbin ngoba ngiyazi makuvulo esini phunywa ngedustbin mangithi uchithi idustbin liyabuya leli cream white alisekho nje -1 problem ubona leli limnyama wona niseniyapestela ngiyalahlekelwa niyapestela hayi baba yiwa sikatane ejele uyabopha ngithi shamqangane yabona ilahlile le bar yakho ilahle ngoba uwe sibali qosha ziyasha bamba uyasha ngiyabopha nama plates abana ama plates ahlukaniselana asalayo sawafaka isikhaftini lesi 5 liter ice cream fake lo curry hayi 7 le 2 liter khona le land ya lo mandlale kuyamalanga angazi kwenza isicabaniswa yini no Daniel avela amtshela ukuthi ayisilima kabo ntshontshelwa na uRitsi Zolo eningi kangaki aramlonke ngasho izolo lami leli nina sasefama nina niqwali nini hayi mangibuye ekitchen nami ngiyalala ngilaliswa le ndengana ngijazile umdoko wabo bawufaka lamaphilisi asilalisayo la ngicela ukudla lo mdoko wakhona sengilele ibeka amanzi le njalo ngithele manje hayi wena ngizokufuna ngikuthole ngaphandle mfana ngizokufuna stru angizokufuna sana ukuthela amanzi esitani abilayo ndoda
ocishe washisa namajita yiyo sibali ari angitshela so yabo so angitshela la manje mara ngamtshela twela shawela ingane kabi ngizokufuna mfana semzini ngizokufuna ende ngizokuthola mfana ende lezi zaseCustomers libele ziyangena ziyamtshela ukuthi ayizokubhodisa so wenzakala nafsa sikachisini bangisela yini ehosi bangisehosi abangidressa kuphela ufaka amabhandishi labantu labo ngipha amaphilisi labantu labo into yena bamenza hayi bamvale wifi itomfa donkipiri uyazi moli bazisipantiti bakwenzani la bakushaya kube yilo lidabo babangicela nimqolele ye maphoyisa etshele ngiwazi kahle akushaya murdu labantu bakushaya ubelieve ukuthi no bayakubulala ngeke bapolisi angeke abakazi babulala umuntu bazokubulala amasodinile ngabhlungu futhi bazokubulala isihlungu labantu labo mara babulali bona bayakhuza ibhala abazange ba-recruiter enombolweni ocabanga ukujoin ngeke ngacabanga ukujoina but I was too late by the time ngifuna ukuba ipart ye-gangster I was too late kanjani bese kumele ukuthi ngathende ama-CMC ama-parole board so ngabona le nto lezo ngimoshela ama-date ngizoba yi-one of the gangster so zomele ukuthi ngidli i-date yami ukuthi ngikhuphule mhlawumbe ama-grade ngikhuphule amagunya understand but ngiphilile nabo labantu uphila kanjani nabo because izokuthiwa abablomi ney'mpatha angisingimpatha thingibeke nje isiZulu ngiyintaba elayitile ngimpathe ebhekile ngimpathe yazi indaba zayo mangithi ngimpathe ebhekile ngoba ngani ngisho kanjalo ayikho into engayenza umuntu onenombolo engangidlula mina only one thing engangidlula isodomi ukusodomize umuntu ukusodomize that's the only thing engangidlula but when it comes to everything ayikho ongayenze engangidlula kangangokuthi there's a guy abathi Paseka Motsoeneng that guy hayi somtsoeneng man umporo umtsoeneng unenye abathi Paseka now you see that isibongo sayo msuthu Paseka there's a time this guy like unale anto le ukuthi emanuli 28 usho kimi ne emane la ukayiphatha ul 28 shokuthi sekazogaye amajita that picture ukuthi mina ngiyazifihla vele ngiyi this thing yeah amajita angigcwalele amajita like bengila last of back la khona la ekhunpende engulubeni amajita angigcwalele hayibo baba ziphi imani bhekiphi wena indoda mina ngizenzi lezo zinto lezo imani baba yizomela ugcwalira yini ishawa ngigcwala ishawa mbangela why no indoda isifuna ukubhektara ukuthi like zimaphi no manje angina stress ngani mangengile imali yabo bakhumulele vele ngibabonisa umzimba wami anginapho lapho sharp wena Paseka le ndaba lokuthi umuntu ubhekile manje umuntu lona uyi28 ukuthi nje akanaphawo akana symbol ukuthi 28 akabhalanga 28 mari 28 yeah siyakuzwa ke
ufuna ukwazi ukuthi uyithathaphi. Bukhona enye kanje abathi usenzo Senzo-Hlophe i-28. So bengithanda ukubloma noSenzo kabhayi, ngisho ukuthi from uSenzo wafika. uSenzo akana family ngaphandle, bekangana visit nje inhloko. uSenzo uze wazenza inyanga yefake, mara alapha amaphoyisa mfana lapheka strong. uSenzo like yazi ukuthi lapha ntiti belinesiphiwo like yena angasiboni but sure bekanesiphiwo. Ngokuphila noSenzo ngoba uSenzo kuyi-28 and like ngimvalele i-crownless. uSibale athatha ngokuthi uSenzo uyangishayela. uSenzo ngiphi yalo zasentshonalanga inombolo, understand. Kanti next uSenzo ngiphila naye isintu nje, ngumZulu, so angeke abhayiziseke while in my presence. Mani i-TV umuntu othanda amajoku. Why ngingaphili noSibala? uSibalaza abe nale uliwa lokuthi umsiya one day achuka yabo, ambuze baba yini inyawo lakho lenzwa yini, athi angazi ukuthi livele lavuka linje libhlungu ladumba. athi uSenza awoza nesiba lengungumbani ungizele netswalo grof maphethe lezo zinto lezo zokuze kimi. And eshonga kusasa umsiyeze nalo siba lengungumbani yabona inuko. So ya sibalala yini netswalo grof sezwabeka amanzi selini wathele endishini. Thathe lenyawo zikaMsiya zoyichuka zifake emanzini. Alihlabi hayi biphoyisa. Alihlabi ngalela phuma like igazi elinyama. Alihlabi uSenzo, alihlaba libela alihlaba alithobe like ngalamanzi of salt. Achitha thela amanye seyalithoba manje. Phumele gazi. After 3 days umsiya kube ivisit kaSenzo nabanye ke manje. Umunye sekakutshela ngefika kubhlungu la kwasha kwacima angazi ngijampisweni. uSenzo atawuzwakalela eselini, amhlalele nje ngencindi kanje rubbing salve. So like uSenzo like uphile kanjalo eDanyana, and ukuze like I realize this thing yingoba like bengimgarating ukuthi amani mfethu angeke ukulahle sonke yabo. Unabafowabo abazibiza ama-28 sebazi bayamdoja makumele kuvalwe ijele, avaleleka akanagwayi akanazolo. So la eselini kumele ukuthi azakwashela impahla amashiti. Ngitshele washisa umuntu ishiti ngo-4 uyalifuna ngo-6 lomile, wena ufuna ukulala ngo-6 umnika lona ngo-4 kumele alwashe lize lome. Adlala ngomunye umntwana. Senzo Sibale awusenzi washini, yekela washini yalabantu. Mangingana next awuna next, mangina something uyazodla lapho sophema lapho. So i-28 ligqilaze i-28 thola ugcilaza i-26 or Air Force 3 or Air Force 4 angeke ligcilaze i-28 ngoba bathi Air Force 4 unyana wama-28. Air Force 4 malina something 28 lina something sharp. So mina upaseka ungifake esikelemini ngenxa ukuthi ngiphila nale uSenzo. Athi uSenzo bekangishayela yiko mina bengicwala uSenzo ngalendlela. So ama-28 angicwalele till kuze kufike la ekuthenini kunenye. So i-28 kodwa igama layo leparle sachikisana nasey'ncindini, abambana nangama-right lekhoneni emadayisini for yona lento lokuthi athi bathi ngishaya umthetho, ngingashaya umthetho. Ula kuthiwa-ke kimi kulapho-ke bese kumele ngiqashwe-ke manje-ke ngenkani ngenxa yokuthi mina ngilwe nomuntu oshaya umthetho.
dayi yikho indaba ukuthi wena ushaya imithetho unoshaya umthetho wena So okay manje sharp ikuphi flop mangabe uphika ukuthi ushaya umthetho ube ushaya ushaya no ivukela mbuso kanjalo uyivukela mbuso vele u dangerous kubo angeke uphike into eyiyo ayiskelem kwayo uyiskele kwawo yena that's why like lezi zinto zomthetho bathi angeke ube i-big 5 ube i-28 ube my big 5 i-big 5 and like bayakutshela basaqasha labantu laba usangena la kule zinto zabo banomnyango oyi-1 only one door lo mnyango ukungena kuphela asinawo ukuphuma. So now yaphelela phi indaba yakho ukuthi bafuna ukujoyinisa ngoba soshaya umuntu oshaya umthetho osenlwini bengilwe nayo le parle man inkosi igama lawo ba soma yase Freestyle nokuba se Freestyle bangithathe yona otherwise uzoba bathini wena uzomela sukunikeza inombolo ngivuma sharp vele kumele ngiyithathe manje ngiyabona vele ukuthi like sengibelitsheni isikhathi eside nemanje ngiyazibona ziyenzakala la phambi kwamehlo wami yabo ngiyavuma vele umsebenzi ngizowufuna ibaphi laba fuqasha yama 28 ushaya nomfethu and uyazi kazi laba lo mfethu aliphuzwa liyababa so by ukushaya umfethu uzomela ube 1 yethu otherwise mawungaba elinye lamacimbu akhona la ejele sizomela solanda igazi lethu somele siyolanda igazi lethu kuwe sho uzomela balimaze mina alright angivumi ukuthi sharp ngiyavuma ukushaya umthetho but okwamanje ngisaconcentrate la ngithi ngiyabona ngisashaya i-electrician ngiyaceda manje in period of 4 months ngizobe sengicedile ngikwazi uconcentrate la kule akuphelanga lo 4 months ngaphuma ngaphandle.